Ku gicamunsi cyo kuri wa kane tariki 12 Kamena 2025 ahagana mu masaha ya saa 9 z'amanywa nibwo indege yo mu bwoko bwa kajugujugu yari ikandagiye ku kibuga cy'indege cya Goma. Iyo ndege ikaba yarizanye umuyobozi w'ubutumwa bw'ingabo z'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO. Uru ni uruzinduko rwari rutegerejwe ku munsi wo kuwa gatatu tariki 11 Kamena 2025 ruza gusubikwa ku mpamvu zitaramenyekana. Gusa nanone mu bizanye umuyobozi harimo no kugirana ibiganiro n'abayobozi batandukanye ba AFC M23 barimo Colonel Nanga usanzwe ayoboye iri huriro rya Alliance Forever Congo ribarizwamo abarwanyi ba M23. MONUSCO kandi mbere y'uko uyu muyobozi ahagera yari yatangaje ko Bintou Keita azahura n'abagize inzego zitandukanye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, harimo n'imiryango y'abagore ikora ibikorwa by'ubutabazi, abakozi ba Loni bagikorera muri Goma ndetse n'ubuyobozi bw'ingabo za SADC zoherejwe kurwana muri Kongo. Uru ruzinduko rwa Bintou Keita rujyanye no gukurikirana ibirimo kubera ku butaka bwa Kongo, ariko kubonana kwe na Colonel Nanga bizagaragaza ko hari impinduka mu buryo bw'imikoranire y'umuryango w'abibumbye n'impande zihanganye mu gihugu. MONUSCO yakomeje kugaragaza ko igifite abasirikare bayo mu gace ka Goma bagikomeje kurinda abasivile no gushyigikira amahoro, nubwo AFC M23 yo yakomeje gushinja izi ngabo gufatanya n'imitwe yagiye igira uruhare mu guhungabanya umutekano w'abaturage mu mujyi wa Goma no mu nkengero zawo. Bintou Keita akandagiye mu mujyi wa Goma arimo kubisikana n'abasirikare basaga 700 ba SADC bari baroherejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu butumwa bwa SAMIDRC bwari bushinzwe gufatanya n'igisirikare cya Kongo FARDC kurwanya umutwe M23, ariko biza kurangira batsinzwe urugamba barayamanika. Ni ibintu bitaramenyekana niba uyu muyobozi wa MONUSCO Bintou Keita nawe yabaje kumvikana n'ubuyobozi bwa AFC M23 kugira ngo abasirikare b'umuryango w'abibumbye boherejwe kubungabunga amahoro muri Kongo bahize mu mujyi wa Goma baborohereze gutaha nk'uko byagenze kuri SADC, kuko byagaragaye ko batageze ku nshingano zabo zabazanye. Mu gihe amahanga akomeje gusaba ko habaho ihagarikwa ry'imirwano, kongera ibiganiro hagati ya Kinshasa n'imitwe yitwaje intwaro. Gusa urugendo rwa Bintou Keita rushobora gufatwa nk'ikimenyetso gishya cy'uko Loni yiteguye kugira uruhare mu gushaka igisubizo cya politiki kirambye ku bibazo byugarije uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ntabwo twavuga iby'uruzinduko rwa Bintou Keita igoma ngo twirengagize ko ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC kuri uyu wa kane tariki 12 Kamena 2025 watangiye gucyura ingabo zawo zari ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zinyuze mu Rwanda. Ni nyuma yaho hasojwe ikindi cyiciro cyo gucyura intwaro n'ibindi bikoresho bya gisirikare byatangiye tariki 29 Mata 2025. Ni mu gihe kandi ikindi cyiciro cya kabiri cyo gucyura ingabo 742 cyatangiye kuri uyu wa kane. Itangazo rya SADC rivuga ko ingabo zacyuwe zari mu mujyi wa Goma na Sake mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu muryango uvuga ko biri mu murongo wo kurangiza ubutumwa bw'ingabo muri iki gihugu nk'uko byemejwe mu nama yahuje abakuru b'ibihugu. Umwanzuro wa 10 w'inama y'abakuru b'ibihugu bigize uyu muryango yabereye i Harare muri Zimbabwe uvuga ko iyo nama yasheshe ubutumwa bwa SAMIDRC inategeka itangira ry'icyiciro cyo gucyura ingabo za SAMIDRC zari ziri muri Kongo. Uyu muryango kandi uvuga ko ingabo zari ziri mu butumwa bw'umuryango w'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SAMIDRC ziri mu mujyi wa Goma na Sake zizajyanwa muri Tanzania. Iki gihugu nacyo kikabafasha kohereza mu bindi bihugu ingabo zabyo zirimo Malawi ndetse na Afurika y'Epfo. SAMIDRC yo ivuga ko izakomeza guharanira amahoro, umutekano n'ubushake bwa politiki muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibihugu bituranye n'uyu muryango wa SAMIDRC. Yongeraho kandi ko izakomeza gushyigikira diplomasi, ingamba zashyizweho mu kurangiza ibibazo bihari binyuze mu bufatanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibihugu byo mu karere. Ingabo za SAMIDRC zirimo iza Afurika y'Epfo, Tanzania na Malawi zikaba zari zigiye kumara imyaka 2 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko zageze kuva mu kwezi kwa 12 mu mwaka wa 2023. Mu byazanye izi ngabo muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harimo kurwanya umutwe wa AFC M23 aho zafatanyaga n'ingabo za Kongo FARDC, Wazalendo, ingabo z'u Burundi, FDLR n'indi mitwe y'inyeshyamba isangwa muri leta ya Kongo. Gusa ariko nanone ntabwo byabujije umutwe M23 gufata ibice bitandukanye muri Kivu ya ruguru ndetse n'iyepfo.